Lokuthi siyathandana raratana sesike motieri kwaka ku buti tshore kimile gore nna wena bye bye oyendebele ya go nna mo so awunandaba ukuthi uzizwa kanjani sisi le nna ke re batla re tshela ko pele sa kwaka ke ikeme nawe awunandaba ukuthi sisi uzizwa kanjani bye bye le re bathaka nako ra tsamaya sisi wami le shapo hayi uzokushiya na uzokushiya ngazi uzokushiya uzokushiya monna ukhuluma kakhulu ufiwa kayi monna ufiwa mo uzokwenza lokho kwenzile na ke uzokushiya awunisholo utho lokho awusholo ucela amanzi lana kusholo utho lokho hambani vele imoto yeni izoliginqa inandaba vele hambani zothola munye ngcono kunaye sanibonani dumelanga kabusheni ubantwana welcome uDlamini sibalikhulu ujama kaSjadu inkomo zidle ekhaya ngoba iswela beluzi usigwinya mkhonto umfazi mabele madwa ancelisa ingane ngaphesheya komfulu uzalisa ubhala kaxa iselele emvulu magaduzela umzizi wena owasulisa umuntu ngesikhuni esivuthayo endunu kwaze kwase kuseni umuntu eyoba ngithi kuwena welcome to another beautiful episode of uyangijolela kuphi na khona la uNdiyaza TV mangawa ka subscribe usenkingeni yokuphuthela izinto ezimnandi engikulethela zona yenza kanjalo lapha ekhaya subscribe like share comment let us know ukuthi ucabangani ngomsebenzi omuhle esinenzela wona ngokusho kanjalo ngithi kuwena Simphiwe gxintshitshi vum ngenza ukuthi sesiphinde sabuya njengoba bengishilo ukuthi ke namhlanje siphethe olunye uhlelo wafethu oluvuthi ikhotha olushisa ikhotha oluvutha malangabi njengenjwayelo mfethu bhala usibize sizofika sizokusiza njengoba umsebenzi wethu ukusiza abantu owethu umsebenzi esadale ayisadalela umsebenzi eminingi engafani abanye badalela ukuthi babe engineer abanye badalela ukuthi babe builder abanye badalela ukuthi babe omapendane abanye badalela ukuthi babe cruise ship abanye badalela ukuthi babe ama pilot abanye odokotela abanye amane kuningi sihlukahlukene imkhakha miningi asihamba umkhakha odwa nathi ke lo sikona namhlanje umkhakha wethu ukuthi one couple at a time siyasiza silungisa ini izwe silungisa ini iSouth Africa ngathi ngiyashumayela kodwa angizomosha isikhathi esiningi bafethu ngicela ukuthi ihlale phekwe indaba siswami ngicela ungisondele shaya nje into esheshayo engamoshi isikhathi sawubona mama siyabo bhuti ninjani yaphila ngicela ume nje la ubheke lo yabhuti loya kodwa manje ukhuluma nami igama welcome kwaDlamini usisi ubani igama Angela Msizi siswami uzivuse ekseni bengamelanga asivuke bengamelanga siye indaba kumele silale sineka amadolo senze kanje kodwa wakhala wathi unenkinga sizwile inkinga yakho njengeteam kodwa manje abantu abahlele emakhaya babukelile abazi ukuthi inkinga yakho yini bengicela ukuthi wena usithathe usibeke hayi inkinga yami indoda yami boyfriend yami ithanda ibeti too much imali yonke iphelele sport bet mayithola imali uyabheja uyadliwa ube ne stress endlini kasangiphithi kahle senodlame nami so inkinga since uze wabamba kungena imessage efonini ethubambile 50,000 manje since nyamalele uthola imali ovela wanyamalala manje ngiyamfonela efonini angisamtholi angazi ukuthi ushonephi kuma message yangiblutika ngasangiphenduli angazi ukuthi ngizomtholaphi after kuwina lo 50,000 uvela wanyamalala ungishiye ngelala uthendlini yo usunesikhathi singakanani uhlala lo muntu sesine 1 year 5 months sihlala sonke 1 year 5 months sonke lesikhathi izinto bezi right up until azawinile imali bezi right noma beqedela imali ebet sibula indlala yonke imali oyitholayo yebet wabamba imali qeda lapho wanyamalala ngisazi ukuthi ngizomthola umsebenzi wakho ukubheja nje kuphela umsebenzi ukubheja nje yonke imali eHollywood bet qedela khona yonke imali ses okay siswa manje uma ngabe nyamalala uyamfonela umtholi umthumela ama message akawaphenduli
uye wenze njani emva kwalokho? Ngithe ngisesaluni lapha ngadibana nomngane wami, umngane wami ngikhombisa omunye usisi ukuthi hayi sejola nomunye usisi lapha ngani sehlala khona badla bonke imali. Ngaxolisa akuqondile ukuhleka kodwa manje ngihlekisa ukuthi okay uwinele imali wakushiya kanjalo. Ngishiya kanjalo. Uhlele esaluni umngane wakho wakhombisa ukuthi nanga umuntu ajola naye. Kudliwa le 50,000. Bayiqeda khona. Wenze njani emva kwalokho? Ngihambile ngaya kuye lo sisi ngambuza usisi wathi yebo ukhona uhlala naye lapho. Eish manje siswama awuzamanga futhi ukuthi ubuyele uye khona la akhona indoda yakho eyifuna. Ngisazamanga usisi lwana uvelo wandisa so ngase ngithi ngimiyeke kancane sazohamba ngiyombheka futhi. Nami bengizokulwisa 50,000. Abe ngizokulwisa nami. 50,000 iphelela khona. Iyo siswami abantwana ninabo? Hayi singabe singakabi nazo ingane. Beningakabi nazo ne? Okay. No akunankinga mntama ngikuzwile. Ake sidonse usisi naye ke sizwe istory sakhe ukuthi uthini. Sisi wami ngicela usondele. Eish. Sawubona ma. Thabela le kae? Re teng ngwana o ka? Ke gona. Re nne gona. Ke nna welcome wa Dlamini ke bola mang? O bolela le Koko Mabokela. Koko Mabokela. A o so wa mtsiba sisi? Hayi ke mtsiba o wa phapha o. O ntse gore nna ke mojela motho ene a ke tsaya. Motho la ke motho wa ka o dula le nna ke gale ke dula le yena. So a so akane a so walla. Nna ka motho o. A re ke motho a hae. Motho a hae o winile sport bet 50,000. Since that day ola nyamalala ha samtsiba. So o worried. So nako antse iya so wathola uri motho a hae o jola le wena. O bolela nne tutula le nna re tula botle ka ntlong. Ndina ke a motlatsetsa ke a mo ya piela ke mo direla ntongolong. Tula le nna re bolela so le no ko ntlong yaka. Usendlini manje? Bo. Siswami. Yebo bhuti manje awusho sisenesikhathi esinganani thandana? Re dira nibile no ka re khodi ya fela next week re dira 10 months. 10 months ne 1 5 months kusho ukuthi idala la iqale lento yena. Ke khale bile ke ya. Ha. Mina ngilindi iphi imali ngayithola endlini idliwa nguwe wesisi. Ke a o botse bile re tlo dira scan o nyaka ku bontsha ngwana wa moshimane. Serious? Ale mihlola lena. Senenze ne scan? Bo. No scan ngifuna ukuyibona. Ngizanye khona. No ngifuna ukuyibona serious scan. Ke papa konto. Scan yasma. Hawe. Hayi bo. Sinphiwe mfethu ngicela uyifake ilight ibe enkulu ne. Niyenze ngi20 hawe bona. Nasi scan. So i-boyfriend yakho. Yeah, ikhule. Tsotsi wena ophaphani muthola ke mutho wa ka ngwana umunyana. Ke nna mola mutho wa eng. So o ka ya njwaje o nna le nna kwa re ko ntlonyi. Ke mthathile 50,000 yela o bone koloi yela o reketse nna. Re dira everything ngwana le bala o ka dula le motho wa nne ka moka sa mdirele ngwana o nyaka ngwana monnola so nna ke mofile ke mohlelethi ka correct uba nenga wa zona botsa wena maka nna jetse ke nna ke a bereka ke a mo berekela o fa ke nna tšhelete beti o re lo wina ya tsenela mo accounting yaka everything is on me. Hayi ngcono sizwe yena ukuthi yena uthini. Wa ke netaba mara ukusala ukontlong yaka urobethi utomo disturb uthandani uthando yenye wantsiba nna ke mopedi sesi nna ke mopedi ngwana mapedi etsang yo ke tla mmontsha story o tlo jela nna monnele a le kakanyana wena o tshetsena monna ke monnae na o tlile monna rane motho o tsane motho wena so then re tlo tlhakana le mandebele le mapedi re tla di bona pele le tlwaetse lena banyana ba banyane mo gauteng mo lejela batho ba nna ola ke wa ka re nna we o re kokoe ke tsamale wa di bona je nka o bontsha story wena sisome inohlekayo iyahlekisa lento ekhulumayo yangimangaza ngisabile lento 50 ka imo engaba mrata na tla se mo 50 yewe notla mo reketse koloi re tla reka koloi ya 32,000
yes rala sa ka ya ka jwatse nna re ikemi kwa lizolithola lina loyithu Artabona ka wena mosadi ku izolichitha le gold mosadi ku ima nomntwana lo ngeke umthole uzomzala ngomntwana aphuzo bona khona sobona yo lingitshela ari yena mulate siswami uthe wena uthe boyfriend yakhe isendlini yebo angifuni ukukhuluma into eziningi vele ngomfonela uzoza la ngomfonela okay siswami ngoba indaba ithi la size ngenxa kalosisi uyena osibizile asibizwanga owena so ngizocela ukuthi ungenzele kanje ngoba ngifuna ukuthi mayiqhamuka la angakuboni wena okay why sample ngifuna ukuzwa yena ukuthi uzothini ubatla uxa yena uxa ring all right uzomvuma losisi noma uzophika wena uzokhatha nna nginside yakhe yabona lapha ekhoneni ngicela uyongimela lapha ekhoneni siswami ngizokubiza wena ngobona siswami me uzoyibamba umtshela ukuthi la angazi ukuthi angazi le ndawo uzoyazi indawo yango hello mina ngicela ufike lapha ekhoneni umfazi wakho wena woza lapha manje ushintshile inamba ya ngitshintshanga inamba ngina-airtime ngicela komakhelwane ukufona fika manje ngizofika okay siswami indoda yakho uyamazi umbhebheni ya indoda yakho umbhebheni indoda yakhe ehambile yokhuleliswa ngaphandle inomuntu wesifazane okhulelwe hayi indoda leyo mali yebhethi leyo kuzokondliwa ngayo ingane hayi ngiyazi indoda yami uJonas hamba yonke indawo so sele lapha ngincela isithupha yena uyadla imali ngale ngapho sekhulelisile uhlala ethi kimi ingane akazifuni kakabi ready kuba nengane so emva kokho konke mangabe uyakhetha ukhetha lo yasisa ngakhetha wena uzokwenza njani ngizobadedela ikho into engizoyenza ngoba nemali akasenayo sebedlile sebethengelane lezimoto uye lo ya nguye hawu ekse uyaphila mfethu ya ngiyaphila ngikhona ngicela usondele la eduze wami ungasabi igama ngu-welcome kwaDlamini igama ubani mfethu ngicela ume nje ubhekile igama lami Itumeleng Itumeleng ya okay Itu ya uyamazi Itumeleng Khune ya uyamazi ne ubedlalela ini Kaizer Chiefs number 1 Kaizer Chiefs bhuti usisi uyamazi ya uyamazi ne umazi kanjani ngihlale naye 1 month and 1 year and 5 months 1 year 5 months yeah okay usisi lana futhi uyakhala uthi unenkinga ngawe so siswambe ngicela ukuthi uyikhulumele naye umtshele ukuthi inkinga yakho yini inkinga yami ukuthi wena uthanda ibhethi too much qedela imali yonke oyitholayo uyabheja manje ubambile ibhethi wanyamalala ngazi ukuthi ube ukuphi into yongibizela yona la ya ufuna ukwazi ukuthi ukuphi mina manje nginabafazi abayi2 manje ya lo hayi awusangithanda angithandi sithola omunye ya uthi unabafazi abayi2 ya ubathole nini labafazi abawu2 mawini Betway ubathole mawini Betway ya so sonke lesikhathi ungakawini Betway buhlala nalo sisi ngihlala naye so unthanda ngesikhathi ungenamali mase unemali so uyabaleka hayi wena ukuthanda manje ngithola abanye yena hayi man hey young understand mfethu ubuhlala nalo muntu 1 year 5 months yonke into right yes udliwa imali ku Betway phambi kwakhe ebhekile wawina iBetway wena usuyamshiya awubona ukuthi le mali eBetway kumele uyidle naye hayi ngeke so kusekunabanye abantu batholile why ungamtshelanga ke ukuthi sunabanye abantu uphume kuyena why uvele wanyamalala wahamba nje uyakufonela ifoni uyibamba uyasenda ama message awaphenduli hayi mina ngifuna ukukhuluma ngaye ngithola abanye abangenza happy so why ungamtsheleni ukuthi akasakwenzi happy uzufuna ukuphuma empilweni yakhe ngiyamtshela akamameli no uthi usisi wena bekufonela ifoni ubungayibambi
Ubekusendela ama message ubungawaphenduli. Blockile mina kule number. Umblockile? Yeah. So manje mfethu uthi yena kenze njani ke manje? Akathole umunye ozomthanda. Ha, siswami. Izokuphelela le mali ungabe usujika ke msokhala. Izokuphelela. Ngunankinga masuthola abakwenza ngcono. Izophela le mali nalo sisommithisileyo. Izozoyizala ngomlomo lengane. Nemoto le uyithengilezo izoliginqa lonke. Alingazi kahle lina. Uzombona kahle. Ngeke udlala isikhathi sami sonke lesona ujola uqeda lapho masithola imali so uyama le. Sudla phansi. SunguJonas wena. Asenze kanje bengithi mhlambe uzoba neqiniso siswami waza mntama ngoba nakho akakuphiki phela uyakuvuma uthi vele so uyusisi lo uzwana naye Ivini mama yami. Sondela la sibe seduza so ushiye usisi wamshiyela usisi Yeah, ngimshiya. i50,000 isidliwa ngapha kahle nje mawubhekile lento yenza yini iqiniso Too much. siyathandana ngilitshelile ukuthi siyathandana raratana sesike motieri kwaka ku buti tshore kimi ore nna wena bye bye oyendebele yago nna mo so awunandaba ukuthi uzizwa kanjani usisi le nna ke re batla re tshela ko pele sa kwaka ke ikeme nawe awunandaba ukuthi usisi uzizwa kanjani bye bye le re bathaka nako ra tsamaya siswami le shapo Hayi uzokushiya nawe uzokushiya ngazi uzokushiya monna ukhuluma kakhulu ufiwa kayi monna ufiwa uzokwenza lokho kwenzile nake uzokushiya awungisho lutho lokho awusho ucela amanzi lana kusho lutho lokho hambani vele imoto yenu izoliginqa inandaba vele hambani zothola omunye ngcono kunaye siswami ngithi ngitshela iqiniso ne lo futhi angeke uthi indoda yakho lo mfana lo kade la akaza kuthanda hayi ngiyabona namthi kakazange ya ubengakuthandi nhlobo ya ubengangithandi ngiyabona izenzo zakhe mhlambe wena kwesinye isikhathi ubumnikeza le mali yokubheja abheje iyona into ade ihlalele leyo ngithi lambe ngimthanda nginto ngubhebi nami siphila sonke kanti wena ubusothandweni ubuthandana wedwa ya bungathandani naye ngiyabona manje ukuthi hayi bengijola ngedwa yo ngiyabonga ngoba ninangane kube bekunengane phakathi bekuzoba complicated ilife izoqhubeka ungishiye ngingenangane so istress asikho ilife iyaqhubeka lungile siswama senze kanje mfethu ngiyabonga ukuthi sifikile sikhonile ukukusiza iqiniso walithola kwavela obala yonke into hayi nami ngiyabonga bhuti moving forward angeke ngisho ukuthi ukhethe kanjani but angazi mfethu uzokwenza kanjani but ke impilo iyaqhubeka njengoba ushilo akupheleli la uzomthola omunye umuntu oright ukuthi uzokuphatha ngendlela ofuna ukuphathwa ngayo uzokuthanda ngendlela ofuna ukuthandwa ngayo thina siDuyaza TV sifikile sazama ukusiza ngana kwethu akukho esizokwenza ukudlula la hayi nami ngibongile bhuti usizolo siyabonga sisi ungahamba mfethu shu ubhejile wawina washiyo sendlini waphuma ngaphandle afika washaya afaka amathambo eswini akasana ndaba ukuthi kwenzakalani ngapha usehappy ngani ngenxa yemali impande yesono nawe mangabe unenkinga lapha ekhaya mfethu bhalela iDuyaza TV sizofika sizokusiza njengoba sisiza usisi ngokusho kanjalo sikwenzile bese sikuzelelana simsim gxintshitshitshi vum